četvrtak očekuje evroligaški susret. S vama o tome razgovarati Dejan Musli i trener Partizana Duško Vujošević. Teška utakmica. Barcelona je pokazala ulogu favorita u grupi Euroligije uz CSKA, znači oni su favoriti grupi i očekuje nas jako teška utakmica, moramo da damo svoj maksimum kao što to pokušavamo u svakom meču i da probamo da što da ne idemo na pobedu, mislim opet ne idemo sigurno sa belom zastavom, daćemo sve od sebe pa što bude. Hvala, Dejan. Kad je u pitanju ova naša grupa, otprilike bih rekao da je naša neka liga Ljetos Ritas i Bamberg. I normalno svaka utakmica igra na kući je onako na neki način, da kažemo, pred ovakvom publikom prilika da se uradi nešto što liči na neko košarkaško čudo. Jer otprilike gledano u tim nekim ciframa koje nisu irelevantne, jedan igrač Barcelone košta kao budžet košarkaškog kluba Partizan, koji, kao što znate, nije obezbeđen. Tako da oni su veliki tim, veliki klub koji ima, da kažemo, da u odnosu na neke njihove najbolje godine su u fazi opet stvaranja jednog tima koji je bio na tom nivou, nisu ovog momenta kao što su bili pre, na primjer, 3 godine, 4 godine, međutim, još uvek predstavljaju ogromnu snagu i sigurno su apsolutni favoriti. Ja od svog tima ću zahtevati kao i uvek da daju svoj maksimum, da igraju hrabro, nema čega da se plaše, da svaka ovakva utakmica je najbolja moguća škola, naravno, kad kažem najbolja moguća škola, mislim najbolja moguća škola u Evropi, jel? I nigde nema besplatne škole, pogotovo nema besplatne te najkvalitetnije škole, tako da smo mi spremni da damo neki maksimum svoj i sigurno ćemo se pripremiti za utakmicu u smislu i analize igre protivnika i psihološki i sve, ali opet kažem, oni su veliki favoriti i svaki rezultat osim njihove pobede bio bi zaista čudo. Ne bi bilo prvo čudo koje smo napravili svih ovih godina, međutim, kažem, i nada je realna stvar, postoji nada, međutim, ipak postoje neke druge stvari koje bolje određuju, pogotovo kad se bavimo nekim predviđanjima, kakva treba da nam budu očekivanja. Barcelona, kažem, je donekle promenila sastav, podmladila, još uvek je to ekipa koja igra izvanredno na otvorenom terenu, kontranapad, košarku u velikom ritmu, ekipa koja jako puno koristi pick and roll saradnju. Počela je sezonu onako šareno s nekim i čudnim rezultatima u Španiji, međutim, posljednje utakmice, iako nisu kompletne, pokazuju da s lakoćom igraju protiv svih protivnika i dobijaju i praktično oni demonstriraju ne samo njihovu trenutnu formu, nego i neku njihovu snagu. Tako da mi ulazimo u seriju vrlo važnih utakmica. Posle Barcelone predstoji nam Split, pa onda Bamberg, koji, kažem, pripada nekom našem rangu i ligi, i za toga Crvena zvezda, i za toga druge utakmice, tako da moramo biti na nivou važnosti trenutka koji počinje, ta serija počinje ovom utakmicom koja je negde možda i najmanje važna, ali sigurno da otvara jednu seriju koja je izuzetno teška. Dobar. Sljedeće pitanje. Izvolite, da li imate neko pitanje?
To je pitanje. Evo, pusti da završe dobro. Gospodine Vojoševića.